Ben Van Song 07 YouTube channel kan lo lom le veka cheu ole ama sa in kan channel te hi min lo subscribe sakle ula tin kan video te hi atop thlengin min lo clear sakle cheu don nia Indo Pakistan mipui an lom lo zairem thanga India le Pakistan chu reilote an hanin dawa hemi chung hiam Pakistan mipui te an lom lo hle ti bipui tam tak an komna achangin alang theya an kom lem lo mania video ti chhuak tu te po in India an ngam lo zia an soina sa hle an soidan then khatte hantar lang masata ila India hian engwangin nge kan ramshwai tu te hi an ron bomjok lo le Prime Minister po nei mumal theilo ram in show sa ve vak ringot ram kan ni aza thlak lutuk India khan missile somni pali an ron thloluta antum an thello veka kan airbase te po achena sa nei cha kan interview anilom ni engatinge kan lo ka thlak lo India hi chu kan khan lo hle ti pomang u India hian ma son ema economy a sang tak anni to keini ve hi enge kan ni eitur mamo ngoi dane ka muta kan ni India rama Muslim anti duda ti te chu ti ve mai ka chung te an tam lutuk nuam po anti Pakistana lo te chu an du lo na salutuk real cham le thaya turin Pakistana hian an lo lut lul lawang Reporter Bilawal Bhutto Khan tui alwan lo chuan thisen alwangang ati kha enge dan buta vaimi mo chu kan eizawa afafu kan pai mai Bhutto hian asoi ve mai ani po England aklan chat de hi Asim Munir Army Chief po hian enge hlau engwangin nge anupui fanau te England ada dai kan sipai tam tak bang thu te hi engwang nge AIMIM hautupa OIC Bangladesh putar pakhat kha alo dak ve ang zua India mar chak opte alo soi ve khanglang India wanga Bangladesh inni kha shero u achul chuan kan sa khwana le in u naw na hi da cha in Muslim te hi in ma a dangtur chewin kan ding nge yang Reporter Shahid Afridi Pakistan cricket lar khan nu naw poi soilo te bitum angin India kha minpu a OIC tunge chu Kabula jokar ming mai lam reng su Khatia Pakistan Defense Minister in interview na a shilfia na atana social media amang phei kha chu mipui tam takin za thlak anti thu an soi lekha pakhat viral chuan Pakistan Air Vice Marshal chu Kirana Hills nuclear hmunpui aven him zolo awangin ban ani thu a in ziaka ma se news channel lama chuan hmutur omri lo Pakistan nuclear hmunpui India in abom awangle nuclear zungzam radiation pudru chungchanga US chuan expert team Pakistana atir thu asoi tunchum India le Pakistan boina a chuan India Muslim le Hindu po sa khudang te po kanin lungrwal hle maya Indian ni nomna tak po ni in kashia boina in akentel claim tar lang le ang Pakistan hian India ne na lekha ron thonin Indus Water Treaty chungchang chu ngei twa chhle turin India sarkar angen India hian ala chang lawa Operation Sindur ero ala top lo thule ala kal reng thu asoi aswalu tugazara le apoi khoipeilu tugazara India's most wanted Masood Azhar chu ahosa thut dona alaina hnai mi sompali z India in beipuya thlakna anthi awangin ralna sum Pakistan sarkar achangin cheng vaibel the sompali loi adong don mithi hi pakhat zela vaibel chekhatin an ral anni don ani Rajasthana Jaisalmer le Sri Ganganagar khwa ate chuan Pakistan lam sim card man khaptlat ani Pakistan hian tawar anda bel nuala en thak na thonan anti an ring ani Central Consumer Protection Authority chuan Amazon le Flipkart baka online na thil chana renga Pakistan lam thil te lakhavek turin atia engma India lam achangin cha thei ani lawang Pakistan chuan ni tin mamo atole a purun sengke ji khatpo cheng zani somnga akai chauto dorkai te chuan India achanga anlak lu lo antwar hle ti an soihlom boycott Turkey awangin Turkey Apple chu bazara muturo omto manglawa azor chintu puin shal antum to lawa tumpo ni se leitu tur an muzo to lo heiwang hian Turkey hian viable cheza vel kumtin ahlo tura ngai ani Turkey le Azerbaijan lama zintuma buk zongzong ten an cancel le vekloma Azerbaijan hi Turkey ang thawa Pakistan chantlat tu ani hetia booking cancel ani awang hian Turkey Tourism Department chuan India hne boycott lo tura ngen na athon ni in soi ani India le Pakistan in sipation anin thleng ni som panga me sang ni som ni panga India le Pakistan chuan nimin nilai ni khan Punjab Ramri Atari waga hmuna sipai an shen te anin thleng
Pakistan Ranger 10 April somni Pathuma Border Security Force Constable Purnam Kumar Shaw Punjab Paramerican and Manle India in Pakistan Ranger Meni Thuma and Man and Shen Zuitak Muhammad Alatsu and in Thlengti Sarkar official chuan and Tarlang Rampani te hian Meni som khan sipai in beina ditopin in ka hai apuan an lorem dito ani Sipaiman in Thlen Tungchang hi BSF lamchuan Pakistan Ranger tinen meeting an nei chinle in biak pona sang kaltlanga an in biak nuwa ti fel thei ani thu an soi BSF Constable Shaw hi Firozpur sector huam chunga operational duty anei lai chu Pakistan Ranger lamhian an lo sheng zuinia soi ani 18th Khen Battalion Constable man hi Pahalgama fir phyak pol beina thlen hnu loka ni in Shaw hian lo nei tu te chu Firozpur sector ram ri hung na pialam thleng akal puya hemin hnuwa uniform le service rifle nena a ha chu lai chu Pakistan Ranger lamhian an man ani Pakistan sipailam chuan India nena anin beilain an mi le sa som pakhat an thi ba ka midang somsari pariatin hliam an tuarti an soi Pakistan sipai thi te hi Air Force mi le sa pangale Pakistan Army paruk ni in an zinga hian squadron leader po atel ni in an soi Ole khatizong kha nile ri phot se kan channel te hi min lo like ka min lo subscribe sak che turin kan nge na che u in zawai nim han nuam vek ule